študentov na univerzah. Ugotovili so, da so študentje pod vse večjim pritiskom in da je ta pritisk brezsmislen. In da zato je posledica tega njihova osamljenost in vse večja jeza. To je posledica te situacije, ko se poskuša akademsko sfero ocenjevati s kvantitativnimi rezultati. Podobno je tudi pri raziskavah, kjer je veliko protislovij nastalo ravno zaradi metričnih sistemov merjenja učinkovitosti raziskav. O tem trenutno poteka debata po vsem svetu v akademskih krogih in ljudje ugotavljajo, da je industrializacija raziskav tudi v naravoslovju, kjer je bilo to v zadnjih letih še posebej močno, pripeljala do upada kakovosti. Kakovost se meri samo še kvantitativno, z metričnimi sistemi. O tem je pisal tudi velik znanstvenik iz Univerze v Zürichu, ki je velik strokovnjak za empirične raziskave in je objavil 400 člankov po vseh mogočih znanstvenih revijah po vsem svetu. In on je rekel, da se substanca in kakovost znanstvenih raziskav zmanjšuje ravno zaradi tega načina ocenjevanja. Zdaj, znanost ni več kakovostna zato, ker je ugotovila nekaj novega, ampak se kakovost meri samo še po številu citatov. Podobno je tudi s prisilo do objavljanja. Vsi znanstveniki so prisiljeni objaviti toliko in toliko člankov in zato kakovost pada. S tem se je strinjal tudi znanstvenik z inštituta Max Planck iz Dresdna, strokovnjak za molekularno biologijo, Kai Simons, ki je rekel, da znanstvene revije lahko manipulirajo s svojimi kalkulacijami, kako kakovosten je kakšen članek. Rezultat tega instrumenta je to, da se rezultati postali numerični. V resnici pa on zagovarja dejstvo, da kakovost lahko merijo samo znanstveniki, da sami ocenjujejo eden drugega. We can see this is the editorial of this scientific that I told you from the Max Planck. This is a very interesting article by Bruno Frey, where the title is Publishing as Prostitution. He shows the degree of adaptation of researchers to the requirements of the industry, the pressure on them because they lose their jobs, that they change their ideas in order to publish. He draws a game diagram, following game theory, of the way in which now researchers have to play in order to publish, and the moral decisions that they have to take in order to become or not become prostitutes of the system. And then the corruption factor. Many are choosing just to cheat all over the world in order to survive. This is not just new professors, new researchers, young, that they need to publish quickly and they don't have a curriculum. This is also the situation of tenured or old professors that need to go after the track, and famous one. There is if you want to check it on the web,
there's a higher education corruption monitor of the Boston College, where you can find all the cases all over the world of corruption. This would lead us to say, well, people are immoral, or is immoral the system that is inducing people to do this? Well, then the situation of patents. Many are arguing, there's a lot of research now going on about the paradoxical result of patenting to universities. How much basic science is being damaged because of this trend to conform themselves to immediate results of business. And I end with an open discussion because we don't have time. I planned this without the translation, so sorry. Is there any way out from the situation? Or we just have fatalistic to deepen this in order to obtain results as the supporters of the academic industry sustain? I will argue, and I invite you to the dialogue, that there is still a new possibility, and this is very important for Catholic universities. Maybe sometimes we think that bioethical issues, social justice, corporate social responsibility, the role of religion in the public sphere are our issues. But I think that if we as Catholic institutions don't solve previously what choice we're going to make in relation to the industrial academy, all the other issues will be very difficult to be discussed, even to be debated, because the industry needs results, not intellectual or moral debates. So I think that there are other trends now that give us the possibility, especially to new universities, to new institutions, to build something different. Tendencies as what is called the open university. Just open our universities to connections that go beyond the system, not trying to avoid the rules, but trying to build parallel to our necessary or relative conformism with the rules, new ways of relating. Professors with professors, professors with students, research groups, publishing outside the system, but establishing a new way of evaluation, a new way of cultural meaning for the university. I just give 3 more phrases at the end. Please, these are other options that I wanted to show, but just go to the end. These 3 phrases. Truth, this must be again the central value of the university. Second one. We have to privilege at the university metaphysics over money, teachers over buildings, books over bodies, and the life of the spirit over commercialism of any kind. And the third, the university professes the truth, and that is its profession. It declares and promises well, I don't remember that word, commitment to the truth. Here's another one. We would suppose that these are words of our constitution of the university, our Catholic constitution of the university, the document Ex Corde Ecclesiae, written by John Paul II. But it's not the fact. The first phrase of Sanders MacLean, mathematician, researcher of nuclear energy, disciple of Bertrand Russell, atheist, Harvard University. The second one, Marshall Sahlins, most famous American anthropologist, also non-Christian, obviously, University of Chicago. And the third, please, we have to suppress that, Jacques Derrida, the father of the deconstructivist theory. If these 3 persons say that the university should be based on this cultural ideal, what would be our choice in Catholic universities? And this is the end.
še, ja? Pa dobro, če gremo še pri teh prosojnicah nazaj. Začel je s tem, da je Bruno Frey, znanstvenik iz Züriške univerze, napisal članek, ki je imel naslov Objavljanje kot prostitucija. Pisal je o tem, kako se morajo znanstveniki prilagajati, zato da so objavljani, kako pogosto spreminjajo svoje ideje samo zato, da bi objavljali. Narisal je diagram na osnovi teorije iger in tu je zarisal različne odločitve, ki jih mora sprejeti znanstvenik, zato da bi lahko postal prostitutka v sistemu. Potem je bilo govora o korupciji. Po vsem svetu proučujejo korupcijo v akademskem sistemu in na internetu lahko preverite seznam, ki se imenuje Higher Education Corruption Monitor. Izdaja ga Boston College in v tem seznamu profesorjev lahko najdete vse mogoče slavne profesorje, ki proučujejo po vsem svetu in se morajo prilagajati sistemu, zato da lahko ohranijo svoj status. Lahko se vprašamo, da so ljudi nemoralni, ampak bolj verjetno je, da je sistem nemoralen, ki jih prisilil to. Potem je tudi vprašanje patentov, ki je pogosto protislovno. Znanstveniki potrebujejo takojšnje rezultate in namesto, da bi se delalo z pravzaprav zaključek je tak, da zaključuje z odprto debato. Ali obstaja pot ven iz tega fatalizma, ali je treba industrializacijo še poglobiti, da dobimo rezultate. On pravi, da ugovarja temu, pravi, da obstaja nova možnost in da je to zelo pomembno tudi za katoliške univerze. Pomembno je vprašanje etičnosti, socialne pravičnosti in vprašanje, ali lahko katoliške univerze kot institucija obstajajo, ne da bi predtem razčistile, kakšen je njihov odnos do akademske industrije. Kakšno je njihovo stališče glede tega, ali so intelektualne razprave dovolj, če pa industrija potrebuje rezultate. Predlagam odprto univerzo, ki se povezuje onkraj sistema, ki gradi vzporedno s sistemom pravil in najde nove načine delovanja, nove raziskovalne skupine, znanstveniki, ki objavljajo zunaj sistema in tako razširijo univerzo navzven. Potem smo imeli nekaj citatov o tem, kako mora biti resnica osrednja vrednota univerze. Ti trije citati vsi govorijo o tem, kako mora biti resnica v središču dogajanja na univerzah in citati bi pričakovali, da izvirajo od kakšnega katoliškega profesorja, ampak so od treh ljudi, ki sledijo na naslednji prosojnici. Eden je ateist, tudi drugi ni katolik in Jacques Derrida tudi ni katolik. Tako da lahko vidite, kako se to lahko razširi, kako je možen sistem z ljudmi, ki se strinjajo in vsi so pripravljeni delati na tej osnovi. Tudi gospe se prav lepo zahvaljujemo. Močno smo presegli uro in pol, sicer imamo kar nekaj vprašanj. Z najine strani pa bi jaz dovoljenjem Škofa Jamnika nekako prej povabil
navzoče, da bi morda pričeli s kakšno štočnico na osnovi tega zaključne misli dr. Hevla. Sicer, če je kje kakšno vprašanje, sicer, če je ni, jaz samo k temu dodal, morda, sicer diagnozo imamo pred seboj, ne, v izobraževalnem in v vzgojnem procesu je pa vedno odnos dveh ljudi, ne, učitelj, učenec, to je sicer najbolj klasična definicija vzgoje in izobraževanja, vendar se mi v tem trenutku zdi še kako aktualna. Kot Komarjev učenec, ki je znal zelo pogosto citirati Newmana, ne, in ki je govoril o srcu, kot dejansko avtorju spremne besede enega od Komarjevih tekstov, v katerem ste prav razčlenil ta koncept. Bi vas prosil, da morda minutko ali dve posvetite še temu vprašanju odnosa med učencem in učiteljem, kako je pač, če je, ugotavljam, da verjetno tako pomemben v bodoči zasnovi univerze. Thank you. I think that's the most important point of both. Of all, I mean, as you quoted Henry Cardinal Newman, his main slogan, I would say, was cor ad cor loquitur. Heart speaks to the heart. So there's no education unless the heart of the professor is enlightened not only by reason but also by passion, by incarnation of what he or she is teaching. And this incarnation of thinking, this reason combined with sentiments, this real lucidity and passion at the same time are the ones that only can move the heart of the student in order to open his own heart, open his own mind or her, and start to live the knowledge and not just a transmission of information. That is why I think that this industrialization of the university goes directly against the heart of this relationship, because in the moment that knowledge becomes merchandise, a commodity, this closes both hearts, the heart of the professor and the heart of the student. The professor, because he needs to produce knowledge in order to distribute it without seeing who is on the other side. And the student, that he needs to buy knowledge without getting involved with the life of the one that is selling. Milan Komar always taught us that we should avoid any kind of compromise as teachers with any institution in the small sense. From the moment that the student finds out that you are not yourself, but you are just representing some interest that is behind you, the student immediately closes the window and the door and you're out. So the first thing a professor has to do, he said, was to be himself or herself. And this is not easy sometimes because you also receive offerings of buying your knowledge or your academic prestige in order to serve for another cause. From that moment you are dead as a teacher. Maybe you are a good seller, maybe you have many places where to work, but you won't transmit this real, and the relationship is broken. Torej, A hočete, ja.
Ja, kot ste navedli Newmana, on je rekel, srce govori srcu. Tako ne gre za izobraževanje, če se profesorjevo srce ne razsvetli, če ni razsvetljeno ne samo z razumom, ampak tudi s strastjo, s tem, da ta profesor uteleša to, kar uči. In ti strastni učitelji lahko tudi se dotaknejo srca študenta in dosežejo to, da študent zaživi znanje. Zato mora biti učitelj vedno odprtega srca in se zavedati tega odnosa. V trenutku, ko učenec ugotovi, da so neki drugi interesi v ozadju in da učitelj ni več živo prisoten pri tem, se vrata zaprejo in to zaprejo obe srci. Profesor mora proizvajati znanje in ne da bi sploh videl, kdo je na drugi strani. Učenec pa mora znanje kupiti, ne da bi sploh vedel, kdo mu ga prodaja. Komar nas je vedno učil, da se moramo izogibati temu, da bi nas kompromitirala katerakoli inštitucija. Ker učenec takoj vidi, kdaj nismo mi sami, ampak smo predstavniki te inštitucije, tega interesa, ki je v ozadju.